chibai ule jun ni somni sang ni somni parukania Middle East boina kal chomeka Iran le US in Inremna siam tuma ma anlak chomek lain Israel in Lebanon abeirenga he Inremna hian Israel le Lebanon hian kantello tiveve ma se Iran lam hian he indona hi atop ma chuan Inremna puitling kan siam theilowang antivetlat mai sia chuwangin nimin lama inbiakna nei antumpo anthut leta ani kha tichuan nizan lama khan US in angen na le anorna awangin Israel hian Lebanon nen inka hai thuthung an siam thar vele ta a ma se he thuthung an siam ma po hian Lebanon le Israel hi chuan inka hai thuthung hi anlo nei sa dai to a bo chetu zoka inpu tonin inbeina athleng renga hetia nizan lama Inremna thuthung inka hai thuthung an siam le nu po hian Israel lam hian Lebanon a Hezbolah te hi abei chun zom le thoni in antar langa ma sengin Iran lam hian an thil phut hi ti khau viawin inbiak na te po han thul thut ma se tuna hian inbiak na nei chun zom turin ruah manna an siam chole tamek ni in alanga tuna ruah manna an siam hi Iran tan hian atluwa athate ma wangin an tan po bo pel phalchi ni in alang lova chu wang chunge ni inbiak na hi an kalpui chodon thoni in alanga thu hi ala sai sa nuai maya eng angin nge an boruak akal chho zelang hriat ani lova chuti rual chuan he Inremna tura ruah manna an siam hian soisel a hlo tam tuala US in hetiang tak maya Iran laka Inremna turata na in phalzau tak maya thuthung asiam hi an du lo em Iran hi chakna thar apedon ni in an soya thuthar rang tun hun thlenga kan mu te kan ngai tha ho le thona ni US sarkar ho tu ten an tar lan danin Israel le Hezbolah te chuan inka hai ceasefire chu an pom thar le ta a he Inremna hi Southern Lebanon muna Israel in airstrike na satak anei wanga mi somli pasari lai an thi nu le Hezbolah lamin Israel sipai pali an tha nuwa buat sai ani he inka na hian US le Iran inkar indona ti top tura Inremna MOU siam thar kha ati chemayang ti lau thon na asiam na sapan le ani Israel sipai IDF chuan ceasefire hi anung reng ti soima se sarkar thupuang tu chuan sarkar himna atana thil lau om thleng thei laka chuan malak na kan chun som sel don tin an soi thung ani Hezbollah hruai tu Sheikh Naim Qasem chuan ceasefire chungchang hi la soi chuak ve lo ma se Hezbollah ti boral an tumna project chu atom ta ti in apuang ani he tual chung in ka na chuak le hian US President Donald Trump an Iran nena Inremna asiam kha ahun le mun taka kalpui turin Israel athunun he chia lo ti alantira Inremna MOU masa khan Lebanon chung le US Iran inkara ceasefire puan ni to ma se ataka athen lo wangin Iran chuan Trump chu Israel athunun ne lo hle ni in an pu ani Trump ngai po hian athurwal puiram Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu nasatakin alo soisel to a Hezbollah abe nokonga tual chung mi pui civilian athat nemma ma ti alo soi to ni Itamar Ben-Gvir Israel National Security Minister chuan Israel sipai thi na chungchanga khan lungoi lovin Lebanon hi akan angai ani Israel mi pakhat athi na laka Lebanon mi sangkhat an thi angai ti in Kubalak antum thu ala soi khau le thung Abbas Arakchi Iran Foreign Minister chuan Israel chu indo du ren mai ti na pu'a Inremna MOU bo chiat na reng chu US sarkar thil ti veka kan ngai don ani ti in vau khan na thu a soi vele ani Lebanon tual chung mi pui anin le lo tlan san to te chuan he Inremna hi an ring lo hle a mi pakhat chuan Reuters a hril danin Inremna chu a tha alom kan du vek ma se Israel te hian an zom ngai lo voi tam tak Inremna an siam to a engma an zom ngai lo tin a beidon thu a soi ani US State Department tarlan danin kar thara hian Lebanon sarkar le Israel te chuan
rem na nget siam turin Washington a inpiak na an nei le don atiani Lebanon President Joseph Aoun chuan US Secretary of State Marco Rubio Filin Washington inpiak na akal ma hian Israelin Lebanon ram chunga be na anei zong zong hi atop masak photanga ani tin a soi ve thungani kumin February ni somni pariata indona achua tiratang khan Lebanon chu he indona hian a tel ve ngala he indona hian tual chung mi pui sang thum le zako chuangin nunna an chan to a mi maktaduai khat velin anin le lo an tan san angai to bokani Black Sea tuipuya drone manga Panama flag noya tan long pakhat bean wangin longa thok mi pakhat athia pani dangin liaman tuar tin Panama Maritime Authority AMP chuana puangani AMP soidanin he thil hi ningani khana thenga liam tuar zinga pakhat phechu a liam ana hle ani he long hi thil thlen nu hian akal na tur lampanin alakal chun zom thei hramani ti an soibok thunei tu te chuan he thil thleng chung changa thil dik tak hriat tur poimo te lakhom turin protocol in kai hruaina dan te an man ngal tur thule he thila in nam hnoi po rang rang te nen po anin biak reng thu an soyani AMP hian he drone attack hi khoya tanga local nge ani ti soilo ma se long tlan thin te chu Black Sea le amar lama Sea of Azov Ukraine le Russia tuipui chevel te chu paltang lo turin an hriat tirani Panama hi khovel puma long in zia lu na ship registry lian berania khovel puma sumdon na long lian tlan mek za zela som paru khovel hi Panama noya tlanan ne NBC Newsin akom na US President Louis Barack Obama chuan US le Iran inkara Memorandum of Understanding MOU ming an zia tak chung changa angai dana soi chuaka chuta chuan US chu Iran laka indona amachon ma ai khan andin mun a chezok dai thei ti asoyani tun kan din mun hi thirila indona kan machona dollar tluk le dingon tam tak kan mangzawa kan sipai te chunga norna na satak kan thlen boka atopa chuan indona kan tran ma a kan din mun ngai buk kha kan thleng le a tunami hi chu ama ai khan kan chezok ma lo mo ti turani ati Obama chuan inka hai ceasefire lowam ta chu alom thu soima se Trump sarkar masain Obama ira nuclear deal kumsang ni som panga a Inremna an siam to kha an lo thia dai awanga Iranin nuclear chakna nasazok nei thei an ni tak thua soibokani Donald Trump sarkar masa sang ni som pakwa atanga sang ni som ni pakhat lama NRC secretary lo ni to Don bullet point CNN filin he Inremna hian Iran sarkar tan US chu athil phalma ma ni en alo soi ve boka boli ta thirna atanga ama US in Strait of Hormuz ruala Iran longchol na rang laka blockade alo kalpui kha Iran economy ti chetura malak na thatok tak ani to a ma se tuna Inremna thar hian thilengkim chiang taka alati ma havin Iran chu oil an thal chuang ngal phalna bik ape ngal mai kha poyati thuwa soyani bolita soidanin he oil thal phalna thar hian Iran tan kum khata dollar tluk le ding on somruk hial sum asiam sak thei donani Iran hian he sum lo lut tur hi tual chunga an thurwal pui helpol terrorist proxies te thuam chaknan a man le ngal mai a hlau om le ani chuwang chuan an proxy te sum pe a an thuam le ani chuan he Inremna hian omzia anei lowang ti ina soi Inremna siam tu ni se chuan Iran sarkar chunga hrek na an hli awanga an sum hu manga an malak na te atakin a en phot tur thua soya ma se soi sel na tam takara Iran mi puite ero chu an ram infrastructure te din tharle ani dona wangin malam hunatana an economy alo than chau vele theina turin beiseina nei turin na cha thungani Washington Post chuan US Intelligence Agency sang ten White House nena riat tirna thar an pek thuwa tar langa chuta chuan Israel sarkarin Lebanon chunga Hezbolah telaka sipai malak na operation anei chunzom reng ani chuan
Trump sarkar le Iran sarkarin MOU an zia to kha achhevek thei ti an soyani riat tirna hi Israel le Hezbollah te inkara Inremna ceasefire puan ani nulok a riat tirania mase Israel sipai IDF thupuang tu Brigadier General Efi Difrin chuan sarkar himna atana thil lau om thleng thut theilaka le Hezbollah in ceasefire an bo chiat chuan changlet turin anin rin rang thu asoi ve thungani US sarkar hotu pakhat soidanin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu malam hun le thantlin ani le ni lo theina tur political future chu Hezbollah te ane theani ti alantir hian ahril thui hle tlatani atia chuwang chuan Washington Post in atar landanin Israel sipai te Southern Lebanon atanga anin tuk to kani point chu Netanyahu tan chuan rom na ang hialangai thei ani dona wangin in nu do chu harsa ati hleni Israel sarkar la in he US Iran MOU thar hi Lebanon atanga thil lau om lo thleng laka anram chan himna dal tu le Iran sarkar chunga norna pressure an kalpui thin ti chetu zok tur angin an ngai bokani Israel sarkar ho tu pakhat soidan chuan Lebanon chunga Israel sipai te chet na hi chandang engwang ma ani lo Hezbollah lamin an ka reng thin laka Israel mi puite chan himna tur chawani atiani US sarkar ho tu dang pakhat phei chuan Israel hian operation lian zok kalpui lo ma se Lebanon chunga sipai an lada reng ringot po hian Inremna thar hi ati chethei ti asoya Lebanon ram chung mun then khat an la lu reng hian thil thalo tak a hring theiani Israel sipai te hi anin tuk dok vek ani lo chuan in ka na a chuak le nge don ti in a lau thon na a soibok ma se Donald Trump pa sarkar ho tu te ero chuan he Inremna deal hian Israelin Inremna bo chiat na laka anram an hum hal na tur adang chuang lo ti in nan soya Trump sarkar tan chuan Israel sarkar ngai tu na ain sum don na long te ta na Strait of Hormuz hon le thei na tur Inremna kalpui ani chu anda poi mo zo kani Reuters in atar lan dan chuan tuna Inremna hian Iran sipai chuan vor ati chak sau don nin atar langa Washington le Tehran inkara Inremna thar lowam tur hian thil thleng mak tak paradox a hring don tlat mai Iranin Inremna apum theina na khemna rang an siam te hian US le athurual pui khothang ram ten Swan enemy Hezbollah terrorist organization hiala anlo puan to Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu ati chak zok donani kumtam tak chung khachu Iran chunga rek na sanction rang laka khan he elite force IRGC hi anlo in pho chuak thiam me ma oil in sakna construction longa bungra phurkwal shipping in biak po na telecommunication le tuipuya longchol na pot khengin sumdon na lian tak an lo din manani tuna indona ti top tura Tehran le Washington in Inremna siam antum ta ka hian Iran tan dollar tluk le dingon tam tak alo lut thei dona hei hian Iran economy chu khovela sumdon na bultran thei turin a hong le dona ni he thil khenga hian he elite force IRGC hi lok na mutam ber tu zingami ani ngal dona ni Iran hroi tu hlui Ayatollah Ruhollah Khamenei din anhuwa Ayatollah Ali Khamenei yan achom non chautak IRGC hi Middle East ram rang chak taka chetur le Iran chunga sarkar do dal tu te mit turin thunei na pe kan nia kumin February ni somni le pariata tha thut ani nu khan IRGC hian sarkar chunga thunei na achang hetlata afapa Mostaba Khamenei chu Supreme Leader Tharatan an thang chuak ngalani hemi nu hian indona ti top tura Inremna hi an thop thu an soibok sarkar thupuang tu pakhat phei chuan he indona hian IRGC hi achak ber an ni thuwa soi hiala Iran sarkar kalphung an von him nu hian rek na hli ani ruala hlok na muhmat saber turan ni tin na soibok
khatam al anbia he IRGC engineering bek he sarkar noya infrastructure lian le energy project rang en kol tu ania motor siam na tourism le logistic thlengin putan thak vekani iran dan noya foreign farm rampon sumdong te chuan tual chung sumdong te nen partner an siam nge anga IRGC sarkar sumdon na lian tak ani miawa wangin rampon atanga invest du tu te tan chuan an paltang nge tur kong ka veng tu gatekeeper an lo ni don ta ani hei hian thil kal thui tak a ring thei khotlang rama farm lian ho iran nena sumdon na konga thok ho le tur te chuan an riat mi lovin IRGC thurwal puyamo an nuaya mi te an tho pui angai dona hei hian US dan kal zongin legal exposure dan manga rem theina asiam theitlat ani Jeremy Panar sanction investigator hlui chuan a soidanin IRGC hi oil sector nunga hrui thlung tu ber an ni awangin an ma ni nena sumdon na hian dan poi a khoi theiani US dan pakhat Justice Against Sponsor of Terrorism Act sangni somparuk waya hian helpol terrorist thop tu US company te kha kota anluk lut theitlat ani ati Inremna lian zok hi siam lo po ni se tuna interim deal Inremna lai lok noya oil export waiver oil halphal na bi ka tang ringot po hian IRGC hian lok na an mu chho don thawani kumsang ni chawatang to khan Iran nuclear program awanga rek na lowam to kha bum dan kong sanction busting an lo thiam to em front companies le intermediary rang mangin sumdon na an local pui to thina ni ma se US President Donald Trump an kumsang hi som pariata nuclear deal atanga US a ruai chua maximum pressure akal pui ta ka le atram thara rek na ati khau le zual ta ka khan he thil hi antan kalpui ahar sa chau ver le thungani US President Donald Trump ami big Special Envoy Steve Witkoff chu Switzerland lampanin azin meka heta hian indo ti top na tura Inremna thuthung Memorandum of Understanding anzia to nuwa Iran nena nuclear chungchanga Inremna nung ber siam turin inbiak na neyani dona ni tin exhaust chuan voin inrin ni khana tar lang Trump pamak pa Jared Kushner chu Switzerland a hian a om to a thil khechiang tu pakhat soidanin Iran Foreign Minister Abbas Araqchi po voin hian thleng ve turin ain ruam mana ma se akal ngei don le don lo ero ariat lova an thil tum hi an thak danglam le theiani ati inbiak na hi inrin ni hian an tran don nge hun bi a om to em ti ero ala chiang chialo inbiak na hi zertop ni khan tran man to turangai ania US Vice President JD Vance po suisa hian thok luta US palai ho ma hruai tur ani na in thona a thok chuak tura ain siam fel thap to nuwa Iran lamin an thu san le ni hei hininga ni le zertop nia Lebanon lama indona ana sat thut wanga thleng ania ta hian teng chet sualna IDF sipai pali anthia anjinga hian Lieutenant Colonel Dorben Simhon Commander of the 52nd Armored Battalion po atelani thil thlen dan hi chu an la chui me kani he thil thlen nu hian IDF chuan zirtop ni khan Lebanon a munza somnga vel an beya Lebanon lamatanga an soidanin mi somli le pasari lai an thia mi somkwa pasari an hiamani Iran chuan Lebanon ram thil thleng hi Inremna lian zok nen hian a thun zom tlatawangin United States chu Inremna a ral thuam manga inbeina choltir tura anlo in tiam to chu len lo angin na pu ani Trump pakai ruai sarkar chuan Iran nena ma kan son theinan tin Israel chu Lebanon a an beina ti top tura an nor nuwa zirtop ni tlai darli khan Israel le Hezbolah te chuan ral thuam manga inbe ti top in ka hayan puang ta a he riat tir na hi Prime Minister Benjamin Netanyahu wan Israel chuan Hezbollah chunga remna natak ala thlentir don tia asoi nu loka chu ani Israel sarkar ho tulian pakhat soidanin
US เครียดตีร์นะอันดนนัวปะรัลทวมมังอินเบนะจลจงจ้างดังลำนะเอาละวะ IDF เตตานชวนอันเมลมาเตมันรัวติดเสียดเละทิลเหล่าแข่งทาร์ละกาเจ็ดหลักชุนจอมเซลอันละพัลแรงอันนี้อินเรนนิเซียงคานเลบานอนลำชวนชิมลำIDF เต็นอันละกาเปรงเตียนสอยอัลมายัดิน Hezbolah หูทบตู้จันจินบูชวนนบัดเย่อัลฟัวกาเล่ตีเรเบียลชุงะครั้งเตกะอันนี้โรมินเล่จับาละมาปะสิลายเลียนตะกะกะอันนี้บอกเตียนอัตาลังเลบานอนมีเดียเต็นอันสอยดานินจิงดาร์งาเล่มินิตสมลีเล่ดาร์สริอินคาร์คานไว้สมปลีไลอิสราเอลยันอันวกาปะอัตัมเบอร์ชูนบัดเย่เบียละอันนี้เลบานอนรัมจันจินบูสอยดานินจานละบ้าอันนี้กานามีปฐุมันที่บอกอันนี้อินโดนะอัลกัลเร่งลายยันอิรันพอยน์วาวนัทหัวชวชุนซอมเรงอิบราฮิมอาซิซี Head of the Iranian Parliament National Security and Foreign Policy Committee จวนวอชิงตันจูอินเรมนัทุทุงตาลันมัสักเบอร์เลบานอนารัลทวมมังอินเบกนัทจลตีร์เวกตูร์ติจูจอมเหลาอังเงินอปัวเฮทิลฮิอันงงนัตักอะไรในเทียอินเรมนะอันบอดเชียตวางอิรันลักชานนะนัตักอันมาชนอัดเหลาเตียสวยบกเฮมิจุงจางวาวนะจุงปอฮิอันสวยซาอินเบียกนะฮีอันลักลปุยเซลอารินติexhaust จวนอัตาลังมาเซวอินรินนี่แคร์ที่จวนอันนี้เราไม่เทปลายนัทหกตู้รัมปักหัตจังอันทุดอนดานินรักชีจวนจิตตบนิคานรัมดังหูตู้เตนเนนะเลบานอนทิลเข่งฮี United States เนนะอินเบียกนักลปุยเซลนัตัวระทิลปุยหมอเบรานีที่อโลฟิตตีร์ตัวอันนี้ปลายดังปักหัตสวยดานินอิรันจวนสวิตเซอร์แลนด์อินเบียกนะอันนี้มาอินเลบานอนารัลทวมมันอันจลจูที่ปุยลินอันนี้มาสักพดอดุอันนี้เฮอินเบียกนะฮีบาร์เกนสต็อกรีสอร์ทจังกางตักตังชีปะเล็กลูเซอร์นีกว่าหน้ามุนะในตัวรังไออันนี้กัตาร์ Prime Minister โมฮัมเหม็ดอัลธานีเฮอินเบียกนะปลายปุยบ่ตักในตัวรังไอปะจิตตบนิคานอัแข่งตัวอันนี้เอ็กซิโอซินาตาลันดานินคาสนาร์ปะอัแข่งตัวบก Wall Street Journal ลินาตาลันดานชวนRafael Grossi, Head of the International Atomic Energy Agency (IAEA) ปะ Switzerland เฮียนะตัวnuclear อินเบียกนั่นละมา technical ที่ละเตะอปุยอารินอมานีอินเรมนัทุทุงหน่วยเฮียน IAEA ชวนอิรัน nuclear program เอ็นฟิอาเลอันยูรานียมติจักโตลากสักได้ลิวสอนกงมาเลียนตักถกตัวรังไออันนี้รำปัจจุบันยูรานียมเตอิรันรำชุงจังลักชัวเวกอพูดนาเลียนตักค่ะอติโตตบกันนี่เฮติลายฮิอันซาอุดีชาแนลอัลฮัตตินาตาลัดตานินปากีสถานีอินเตอร์เรียลมินิสเตอร์มุสินนักวิจูเตรันลัมปานินอิรันฮูตุเลียนเต็มมุตุรินาจินเมกะอัจฉริยะยูไนเต็ดสเตทเนนะอินเบียกนัดจงจางมาสอนนัดเทงเซลเตเฟียดเจียนอดุอวางนี่นิวเคลียร์จงจางบากาฮิอันเฮอินเบียกนะฮิอันอิรันรัมซุมเล่ไปฮาร์สัตนัดจินเฟลสักตัวระอันเงินนัดเทปอังไอตัวเตลโดนันนี่อินเรมนัดหน่วยฮิอันยูไนเต็ดสเตทจวนอิรันลงจดนักมุนรังอันแรกนัดซูอัลลิบตัวเตรันเนนะฮิอันโออิลรัลอันขับสักนะลิสักมาลตูรินอันอินเตียมตัวนี้เหตุทุกอย่างยูไนเต็ดสเตทอิรันรัมปุยสมันเทลว่าอันสอร์คารินอัคเรนสัก frozen asset US dollar billion ซาเวลเซตจูเอ็งที่อัฐาจะเล่นเละตัวเงี้ยติอันสอยหูดอนะ US หูตัวเตสอยดานินปุยสถาจะเล่นฮีนิวเคลียร์อินเบียกนักกัลดานตัวระจิรินนันยัง Wall Street Journal ชวนจานละมาคานอบูจันนาอัตานกัตารัมชุงาอิรันปุยซา US dollar billion รุกอันเขียนเมกถาจะเล่นดานตัวอันสอยหูโตที่อัตาลังเฮ้ยฮีเตรันตานชวนซุ่มเล่ไปละมาสอนนัตัวระกงมัสเบรันิเทียงทิลเชียงตัวแต่นั้นสอยดานินเอรัวมันนะฮีอัลละเล่นสวกเชียงเชียละวะเอปอยซาฮีเอเลอินดำดอยเล่มิริงมาโมอิรันเซ็นทรัลแบงกินรัมโปนัจังอาจจะชวนอาตานชวะมันพัลอันนี้โดนันนี่กัตาร์รามาอิรันปอยสตัมซอกอันเรนสักฮีอิรันินออยล์
an zort chuana atanga an mu ania Wall Street Journal in atarlan danin he dollar billion rukhi Inremna hnuai atanga Iranin arang lama amu ledu US dollar billion somni palizinga amma saber turania ma se hetizat ti hi Inremna thutlunga hian azat chia a inziak lang chuang lawani Iran point herwa manna hi apom fel chuang lawani Sanam Vakil Director of the Middle East Program at Chatham House chuan Wall Street Journal nena tem te po poisa hi thazalena ni chuan sumle pai lama zang khaina athen baka teran tan chuan boruak chia ti mit natur political signal thatak ani yang ti asoibok ani hetiang hitun thenga an din mun ani meka eng angin nge boruak ka kal selang ti chu hunina ron thil tura ngai phot mayang